te whatalo whatufo ia lau pokalame o le sports Talanoa i nia solulu, la solusu malwha ne Leolahi. Ia po fia lava o le maua mai ai el tato pokalame, ia whatalo whatu. I Moata Malawa, ia po fia lava, lunga lau tā vale, po lunga le whangota po fia lava, ngisi fo i o la mai ai ngā ruenga le nei aso, ia mai fo i la toa amata la tō ngā ruenga, ia whatalo whatuai. Ia mesi la fo i nai o tātou tua sinsina, nai mātua lo tapua i mai i le manuia o Samoa. Ia, malo lava le folau, malo ngā luenga o le nei aso. Ia whatalo whatu fo i le mātou lau nei, i le sunga i Tuilagi, ule, mia staimi fo i. Ia, a wheroa i atu le uso i Aumua, o lo so tai mai i Australia, i mea lo iei fo i nei tuangia fo i whaale ainga. Ia, malo lava li Tuilagi. He, malo se fua, lau ko wha ia, ko le fua, ia, malo fo i ele. So i fua malangi mamai, tātua tanu ua, mai mo mai nei tai au, tātua proklami masangi lava, suppose Talanoa. Ia, o tātou pokalame nia fiafi. Ia, kele tālonga, i lava yaso, i lakapi ia le, ia e saufa istemi tātou whaasoa fo iai, ia ma Talanoa fo i tūlanga o nei, uma iai mai i tālonga, ia pe o le ana 20. Linga whaila ko finals me whape, i whaasolo mai fo i au kele lava ia, nga whaile i le weekend sa te atu nei. Ia o fuila tā penanga fo i o le tātou taito fitu. Ia ma uma lava i le Olympics laua, ia mata le vaso nei. Tātou whaasolo fo iai. Ai mo le teimi nei. O whai tātou whatu lima lau sunga Tuilagi. E whataua ia te au tātou umalava ia nge ia kulanga fo leo kako o mākua. Ia o lo kapua i mai o kako ai. Kasi alem ka upu e sen maa ngai a fo i o kako. Ia o kako o mai mamao nge ia kako whenga malanga fo i kofu ma kako mala walanga ui mai ai. Ia a kako kua kako kepai kua. Ia ine nga kako mākua po tu afu. Ia o mākua o kako mākua. Ia o le e momoli a koe le whawhkai kele lava ia ke o kou e o lo iai ia makua kau si whale. Ma ainga. Amu ia fui o kou o lo momo le whamangu ia. Laso fina ngalo le tu. Ia, sa o le leilo saunoanga, Toleafoa, o le tāua ia le mea o le toe mantua mo mea tua ama, matatu matua, i te le lava le tuptupua e se tamata alo. Makua i iloa, ele sili ka ilo le tapua, tele tatou matua wa, tu ilmu papanga ma, tapua i mai i ta alonga tatou tamamala tau whaiva. Ia, o tulanga whailea ina ia iloa, ia Yesif so ka inga ma tatou matua, ma nei o langa, whaingo fianga, nga whaangalo ia mea nga, tuptupua e o tamata alo, ai me sili na wei, na mai tulanga lea, ia, toi matua tatou matua. Sa li tuile. Ia wala o ka ua le mea uka kalngo i mka whaasoa iai. Ia o soi fuanga malo langa ni. Ia. Soi fua mo la mai, sau kalavou malos. O inga matua, o whai foi le whanau male ainga. Ia ngā o ala inga makua kausi, o ngofo le whale o le mwhai. Ia, o ngā le whaukuanga, e waka whaukuanga fo. Ia, me se foi ia kako Samoa, ua kako i Samoa e rua mea piko siling whakau o le loku mle angunu. Ia nge uma mea loku mle angu la vea umayange mea ko singon maku. Ia mal whaalo alo mea ia suinga fo lo langa ngiva i kaimi ma nge mea o social media mal maumea. Ia ai kako wa Samoa ia kako walu al mo la wala ungi ngalo kako kua. O le whea la ukala le wha amu ia i kanga kaulo ia makua kausi. Peka ke alu ka ke whainga luenga. Po fia lava pika ke alu lo ka vale pe o lai ka ke kon ka ke ma fo me ko yang manga va so ka lu fal ka la ko lai fa we manga ma san ya miska ipu vai miska ki e me fa penga po la lava me ka ke velo ka ma lo kinga il ko i ma lo maku ai sa vai ko manguia o se o kama i wala valanga atulang sa o le lo sanwanga o le samangianga mai matu o le silinga ina tātou mantua e wilawa na pisi o langa ma fufuanga o tangata ia ai o ne ngalo le meanga o tala foi ngā matua ai na to fana
Au nei ngalo mātou i o tō mea ngai whai. A tō, a whi fwoi mātou ia. Au le maulol manuia. Ngalo le tapo ia. Tāua tele. Tāua tonu a inga, tāua fwoi nei tupulanga i rato malama lei. Ia o mea lean ka kola mea. Uma mua ka kol wharoalo. Ma le hawa i mātua. Tausi mātua. Pauanga so swangi a kolengei. Ia. E wha mu ia foi Tuilagi a ka ko vai foi ka longo ngi Leolahi o lo ka alo Samoa. Ka ke vai ku i foi o lime. Ku se le mam. E se ata ka vai ku se mai te a wai pe o le mam mo ki nga la ngai foi ele va pe i ka mama ngai ka ko ma foi makula. O ngai ka mai e se ka u. O lo ka fia i nga me foi ko fa ngaku ko Leolahi. Yo alo fa nga Samoa. La kalaka kile i el mafukanga fale ai. Ia wala ola fale ang mumuale Tuilagi. Fale ang mumuale ai ai loa ola i kongo lo ai. Ava i lo yo matua ma lo uso o ku fafinga e mese ku fafinga. Ia me me fapenga. E ke la ku fa for fai ko la lang. Au e lo o pesis ngal ka. Pe fu la mengi la kapi. O pesis ka longo le pasi o sapo me o fa penga fu la lo langa ma soi fo. So le faunga mo me o le wingal ka ka the character. Ke lo fo io coaches lai sa ili fo ka fa penga. Ai kam ka alo. Ia ko mai la ko ta ko va ma va ma ku va sa ole. So e lo nga se ka ka le le. Ke la ia au kam ka alo lewa makan ku poe. O lai lo so ma ngai la ko ke ngala ko va ma la ma ku. Fai fo fai lo e kongo malai. O lo fo alo e lo fo alo lo fo me va penga. Ia wongi ngalo fo ia ka ko yo ke ko fo ia lam fa na kam ka alo king ka alo fo. Yo. Sole. A kangil pepe level a wongi ngalo le level po pula lava e ngofwa ngal kinga alu fai mel fang susu ka penga ma ai o e mau. O le ai nganga mai le fies full kausanga o mai ke mi ngai le nga o manguia la ngaluenga o manguia la la kapi pola la ka longa o famui ngai o le tu ia awangi ngalo lo ka mama lo kinga sio ta mama lo kinga o ai lo langa fo le amakalonga o vai ku makua ko inga malo matua ma pe kau makalo pe fa ko ngai ia sa mo kal kong lava ia mau pe ka ko ia faku nga o lo lofa fa maongi i o ka ko matu ia e peang fe ko mo le ko fa ke le ia ko we o lo fai pe ia lo nga fa ma le fai ngai o ka singa wale fai ngo vivo le me vo le fa ko inga me ai pita ma ia me vo le i ngo ko fala agua va penga ai vai ka ko nga mau ko fa le yanga me piko siling ka mo pe lo sai ma fa palpa ngole lava ka ke lungal fa talo fa se ka o ngim ka putula taf ka ia we fa yung va so me e foi ka ia ka pengile lango mo ka ko proclam ia nga ia ka ko sponsor pe lo SMI ia fa ke lava o Digicel o PacificEzy o la ko mangai ia o easy sponsor ngai ia ka ko sponsor foi o delicious cakes ia ma Moatoga ia ma se via foi ale ai company ni ma la ko lang ia le foi fanga yo ka ko pokala me ia ma le tulanga ni me umala ia la ka ko malolonga ka to foi mai ia Tuilagi ia ko mo la vangoe yo so mai lu so ya Aumua foi lunga la langi po fiel ba ke o cambio bilo el camalo
Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātou whamitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamomoli, pe ae whaonga ina le PacificEzy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa oailo tupe le tātou account, ma whaatino la foino tupe whamomoli lungo le telefoni, ai inga whamitoa. I oe, whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini, ai whaonga le tātou PacificEzy app, po le direct transfer mo tupe whamomoli. Olo avano fo i o tātou ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele, po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o Tasi ono, po numero masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa baru wha, PacificEzy, o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talanoa lover, Tasi Market is here at the Maingere Town Centre, the heart of South Auckland. There's no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Ia, te whawhilo e atu fwoi a sports Talanoa, nei fwoi vaenga o le tātou whatatanoanga fwoi. Ia o le vaenga nei o la tātou Talanoa tu e tūlang. Kakalonga fwoi le I ungo o tālonga fwoi sa whenga iai ia laulangi ato. I lava yaso. Esen maa ngai o kālonga, le laka pi. Ia ma. I le maka aku I le suinga o le alunga o le kālonga le neu iai. Ia Wake ia suinga. I lana 20. Ioi. O iau. Amaka malanda 20 oka. Wake lea le shift lea amakanga kako kilo iai. A me shele final le lunga I Northern Hemisphere. Wai lua aulenga nga final le under 20s. O inga langi ma France. E whainga e saungo mai whai unga ia lunga ia ia kālonga ia. Ia. Sei ku mai kako results. Ia. Maka mai lunga lewa ia kālonga leo Nana 20, Ia. Le final lenga whai. Lenga Makala final lai inga, ia. Whanoi inga langi under 20s ma France, e lufut kasia inga langi sukolu France. Sau le lalo le awa New Zealand ma Fiji, le All Blacks 47-5 Fiji. Australia, kalama Georgia fast food le lufu wiva. Angai fu kalunga nga. Olo le sang kia ngai ia. Kalo ia South Africa ma Portugal. Malo ia South Africa le ngufa Lucas. Ia, Portugal ia. Le Maka ioi, mawa ia Portugal. Amaka nga e mai lunga ka e kalo Portugal. Ia ufe ia Brazil. Kali ronga wa ia se awa Brazil. Ai fa kai le wa ia. Fa ingala ia Hong Kong. Lufu lima lufu long. So for my Europe way. Kalum Argentina, ula foi Argentina le si au le championship. Ia, ne I ka polo. Hikuiva limang malo ai, ia Chile la. Ia, fai inga ia sko kilangi. Su kasi lima lua. Ia, Paraguay, wai au mai Belgium. Wasula ngai ka alo ia ngai au fa pe. Ai vai ngai ia. Fa lima le lus fulu. An fai ulo I Japan.
koe whai inga foi skau, koe inga o eri ia, Ia. ka lo whai skam o eri. Ia, i ka lia le whalua le sufa, ia, ke roa ka ko results ka. E whai ngā kakalngoa tūlangi i ka longa le nana 20, le final le ainga langi ma whalangi, le 21-13, o la sau sisila ia i le kūlanga o, a ka wawai o keivo le so le e pea o au kikir. Ia wau ka making e kai pefa lo plex ma kungungi e o whiang misila i au ngi lunga. E umamolo i kausanga so ai we ko kongo au kir. Kei ro foi sili fe foi mai Aumua lo pesa o sanga. Sa finanga lo mero fe ko au ke vai ku le fo wiki a falangi ma fo wiki a engelang. O ka ni ka ka. Ke lo foi e ko kolu ia under 19 za falangi. Lo ka alu le top side. Le ve skambo po solo tuilang. Mai skambo. Le alo, le alo skambo Henry. Anga yeila kama ko kolu la il fine. Okay, lo es ke le swing. Ke le swing ala falangi. Aumua la so fina ngalo. Ia, whatalo whatu, ai malo lava le tawata i fo i tātou nai tua tātou ngaluenga. Ai o le tūranga le ua sauno i tālonga i under 20. So i nā le kau keo kilo la i le leikele o developinga mainga o ka maikinga ia onga kau mai runga i nako under 20. Ia mangkua foi o le pool games lenga ka alu momoengi usila ma whalangi. Lenga pe ala usiam pingi ni usila fa pe kai kausiam pingi ngo malo a pe ngai ai yang malo le lang ko yo lola ye leo ya lenga ko foi mai falangi pe ka alo ko final ya ma ngi usila lenga ma ko ai pingi la vai e falangi ya pe la ngalo sa ngo foi maka o le kingo le yo ka making so la about fonga le ko peka le development male i kulanga yo la ko academy tu la pe o ngai ke le ngala ko lo mama la mau mai la ele ka ka yo nga lu ko ngu ngi ia the key players mo le long term mo le future le or ka lo ngai le ko mo le ko ia pela ku langa la nga le ko ngan len mai e falangi la ko mese ka lo ngi sila o mai lo ko ping ngi sila le wo o lo falangi il ku langa le ma il final sa ia ka ko ki kilo foi la isi ka mai ia ko ngu ia la ki ia pe ka ko ka ngo ai Georgia Portugal o fo le o Kenya mat kulang penga Romania kungunga ka ko vai ye kulang ale mkau kia wa peivole wa nga i lalo ya ka ko nge Pacifica ko nga sa mo mafiki ka kia fikira ke almena le wa kula i mai kungungi ila wa ki kilo ku ye e makwa ele nga ka foi la ko anda 20 sa wo foi le level la le lunga la ko kele ya si sila foi la ka longa Australia ma aule chuchi apo le nga la ka so ele mamau angi ai lenga malo e skari o foi lá i o ka kia le o le mai au ye le ye nge Georgia Portugal ma kulanga fa penga funga le swinga wa ya peo kulanga la nga funga isa funga le lui kaule mo ka konge sa mo konga mai sa ka ko sa mo konga o kilo le long term ya kilo la ye ile ka o ke le ko o ikaria le ngo ko ya o mai lo pingi ma Japan ia pe ole longa se senga la nga ole mele wa ye wa ku ikaria o le mai ikaria foi but anyway ka ko kilo wo di skulanga ka ru ku ikaria one day ka aru so it's all about professional fo ngale male malo si le mindset fo ngalo kamakaru kai mingi ya but pa wan me kaurio alanga manga yang malo ka ko ya le o mai i karia pingi ya Japan ya makoria ka ko fika fo la Japan le nga malo si fo ya wi ngala ka alo pe yo mario plex ku na penga ke le le ngaluenga si fai la le ke kalango na ko ya ka ko au ma fa penga fo o Pacifica Ia whawhkai Aumua, Tuilagi, o le mea leo o ke kau, o ke me kau inga ko ngai, ia wa o kakalangoa nge peong sango Aumua, ia ko ngu nge le i loa i las, le wa sau lunga la kapi, ka luai ang o le rugby, lo ki le mga o grow ka no, ia ma le vai e kele kupe le involvement, al mea ka au ala valvavai, o le pe fa fenga feed ia au le lunga ka kangola mang Samoa e fa fenga
Nga whawhanga ia play as a whakumolunga mang Samoa pela o aungi e langi o whalangi o New Zealand ma kongo kelengi Australia. O lana 20 le, o la ka uoi. Awa umaro o ile e whira koia ia lunga lau kele. Ia e peong sa ngoa umo. O le development. Ia ngā wisi la fia tu langi ngei mea umalawa e le whaia se e ka akia le moro, le plan e whai. O a mea i kongu e set goals, laka ma goals ma mau. Ia o kore fia maasinga le, kausanga le, o achieve mea ngei, o angi mea ngā le o i o mea umanga kiu kilo. Ia ngā rulua ia aim ia manguia ia o results a mea ka ua atulan. Ka mole tūranga le usangoa ia Toleafoa, Andy. Sa maul mawhero inga fo i ma le uso fo i tūrumanawe Leo Whaniko. Loi ko ia ngafi ma sa le sa fa pe sa unga ka ko kalami. Yo nga wole avano mai ono tulanga fo nga luenga. Sa ma fa so fo im kala ngo tulanga na le develop tulanga pena. Le lang fa mai li o sa involve langa i le force i ngai perf sa involve vai la le la kena mim tulanga pena. Sa sa no la ya ton mana ve li o fa niko fa mai nga ia la le suyo le world rugby fo le mai kua fo nga le oversee ia ke le fa ingo develop ma tulanga pena. Ia le lang sa ngo ia leo makal ngoa pa mai sa fasili la ia le sui le world rugby nga fasili ia o le asi kulanga tulanga le me kau finance po kupe le fa se fu mo ku ngai pe le la fa mai la leo kala ngoa nga ia Samoa fiki koma por kala la le it's about 2 years now le sa le nga iwa wile o ile development le force mara kena mi Vai dio karngo manor kamana le suila le world rugby. It's about 800,000 paungi. By the world rugby. Mo mania alang ki kele sa mo fiki makonga ongor kam fai inga ia kia e mai le la kapi. Ia fika la ka ko aka ko kango fina vanu sila unha fe paungi. Fa kele 5 Vale pia la mo sa mor kala sa mo. 5 kala. A family every year. Yoi, kau sanga umana ma. Le na mai le world rugby. Le manu sila wa fe pongi. Yoi. Le la nga ngoi dio, nga sa fia o mai ya le sunga ya kun ma nga ve dio Whaniko ru. Ia peka yo ngo a kong ese kaimi. Ia na ta no foi nga ia, e ngofo foi ngai. Longa loko malonga nga e fia foi kau kua sa mo la kapi. O ngale tulanga na sa fa pe ma voice nga dio na fa lua foi nga pala ya ku nga ia ai le ko ka di mai ni na kapi na ngonga ina fa ngoi me ya le ka ko yumi na kapi le tweeting former players ai le na wa ku kanga ka pe ka ko foi fa coaching i pala ni misia ko aku kanga ka le ye masena ko aku singa ma sila ko loko mongi mo samo yang ngoko asu ai nga luenga pulo penga sole ole fango nga ke ni sio so ai ma nga ya le faso mai lu sol ma hoi fontanga nga fi ma filo inga ke va kai Aumua va kai wa o salu filo i maluso fo ia ton manave leo kamalo chico ngai ma ngia le uso ia ma faso mo foi tulanga o le mea o iaia i ngā whoi alo ngarue ai me se whoi longa sila fia i ke misaka lango koe whoi e malanga mai whoi ngā ilu rugby malato ia lela ka koa kul malo longa ka koe whoi mai ia koe wha wau koe ka kalangoa
tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātou whamitoa nao le 5 tala to tongi mo tupe whamomoli pe ae whaonga ina le PacificEzy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātou account ma whaatino la foino tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whabitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātou PacificEzy app po le direct transfer mo au tupe whamomoli. Olo avano fo i o tātou ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o Tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o lau pa anga mo tupe whamomoli Samoa. E whawhetau ule malanga pe a tātou walo whaawhatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us. The pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Talanoa lover, Tasi Market is here at the Maingere Town Centre, the heart of South Auckland. There's no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Ia, le oto e fo i mai tātou por kalame. Ia, mana ia toi wha wau pia o le whaasoa. I whai unga lawa tālonga sa whenga ia laulangi i le vai aso tōnai. I tālonga leo blacks ma fiti tūlangi. Ia, ma ia ka longa. O te mana ofisilia tu ia o e Toleafoa, le aso vai i le au fauia lang o mai, leo plex. Pe ko ongo e rookies na, le vei foi ma wale sa. Ia whawkai a tūlangi, ia Aumua, whawhau mai fui sa mo, ia len kako maka umal tālo. Ngā māngai, mai kel ka alo lau fau ia. Ia ngā o wale se ahe li mo se skoa, koi ki a ho. Ia ke lor ke minganga malanga, lunga ia le malu, ia se mo ka opo ia ka ika ia. Ia mana ia ia le performance a alo foi ma sa o mo la kwa vango ka alo ai. Ia a Wallace sole ia o ke longa ngati kuma box sole o kulanga le menga ku ai eraser ia Wallace ale fai kong langa il ke milinga la ko kong ia o ngo fiki ile fa pe voi ku se ngai le finga o fiki ia la makanga la volka longa le mo e lu chen over sa fiki no mo ia nga mo vola vango mo la ko skoa ia le ka ia pe o le maanga ia ka ko makamaka ia i le alo ia Caleb Clark i maanga ia long koe bounce back mai mal koe ia kele foi kalangoanga foi i le i kangaka kangaka foi mafau fonga foi ka longa mea i avangoa ai kai pe kulanga kai pe Rico Ioane
Ma mea ua. Fila ya Aumua. Ia. Kulanga Ia. langa Ia. Tula. Ia. o le sinta le. Ia. Ma ali Aumua. E so lo le form maskama Rico Ioane. Ma va ia ku le falingo le sinta fulianga. Proctor. Ira ka le Hurricanes. Ka le Hurricanes. I kulanga le sinta. Wa moni leia wa le wa kele foi kuskusinga fonga le wa pe hole wa put le pressure skamo o Rico wa wa le ya wana koya the only power le me ya Rico all you need should fit the outside fit wingers because he came me break and then come fire la Rico fonga le just fonga le ma break le tackle fonga ala wa overlap that's a very simple power nga center once you break through look outside look for support avi pela meling fire kamale proctor Yeah. once I break kamanga look outside ya avi ko le fa umole winya but ole simenga nga fa pe wole wa kele ya skamo Rico le line speed le male ole defense pressure ole kulanga nga le afonga ile rush defense le engelangi le sa kelenga ile voinga mai foi mafiki ki me karonga le apeka o le ai ala karikongu e fai ngofia o le amaka ngisi au ngenyu sila para ao mai lo au ngei ayalangi South Africa Argentina aunga e fai mafalangi fai ngofia ngapite au ngangi sila kai mingi ya wala ka lo le kala ale Ricola manga ye foi competition ka pe foi la melenga la kol kamalo Anton Brown Leonard Brown manga ye foi lo ko so he break the line ngali ko marosia so things all benga le wo ki lo ni sila kom fai o le winga la kala ale ko foi ni sila le deep formation le back line le ko moa makoria sola o Australia sia masangi ngo kumale ko nga style o le flat formation le attack flat formation defense ai le ka ngala ko pitching Australia o yang New Zealand yes le Aumua o la fa wa ko esa ngo il tulanga le o senta ia wai o ka u la va ia ka u il melo o ka ngo nge ya Rico ia mo le ia masil fiefo o Rico ngo wingi nga mu male ko ngo sa senta ia ma ka u la pe o menga o le me hao coach foi le ia le kiliba ia fit fa foi il outside backs ia pe o menga ia Rico e saulo ka manga o lo sau mai ai a kilo foi i melinga jumping ia le blues au kilang ia o game plan nga ku lenga lo ia Rico lenga malo ia so ya que había el como foi nga foi meia e ka fang ia Rico ka wa pi amanga vanga mas si au kalinga vo le mas kan kai finga u mo lo ka kulanga a con la kam fai lo foi ko lifi kal con al casi ka longa le vo fai ia o foi ngi ka ko ka ko famsi ngo ai ia Rico ia mal kulanga i meu ma kal con la vai is right up there ole si foi me le vo vai ko le oplex ma ko ilo loko la ko kamaka ia team so much le la ko vala ia le ko avango ia Sam Kane i filfilingo le aula ia mas kama go Jordan ali o mo la so lo i ya Sam Kane e kaunga piki le aule mo le result pe piki roka ka fanga le falling e ise ko fa mo le World Cup la so okay ko ke foi wa leng fa ma vai at kam ko ke foi ya le ko mai pat anyway kim salo la voi poko ko sia mai foi le na ko isi young players for mo le luma yo le plexa patia wala ko yo ringa ka o ko le vongo isi ka ki hunga ka ano pa o kim salo la leadership le mga o mi ai ia wa ka ko foi au mo ma tuilang ia ol fasil ke le foi le voi ke mingi pe e manga o lo plex ma lo plex foi e ma lo ka lo ngoma pe manga o e fai inga ngi ka penga ia ka meki mo lo ka ia ka kongo ma chari o ka manga ia ma lo i ka lo ngoma manga o mala ma lo o lo winga ia mo la vongo ia Sam Kane foi ka mai o ma sangi le experience kongo o ka longa fa pengi wa lim penga ba kula fo ia la ruki se kongo ke mi ka lo ma felika ma ai pe o me ka kongo foi o ele ia le plan a racer le coach mo fa mo ranga i lu mai sta longa ka ko mingo ia kul sevens okay o me ke fifi le kamalea manga ia langa o langa fainga mal fa ganga ko me ki fore vai
O le whako a kasi dua ka aronga lo place. A wo ngofo whanga. O tesi o le mene renga o ngā whainga mainga le Crusaders. A ka kawai ako. E la vevea lo le Crusaders. E waku la ka mai ki fouia. Man, waku a fit in ko kongo mea. Le peila o isi aue. E le ngā pesti mare ka aloa. Gaso uma. Al mela le ke vai aku i le coach langi usila. Le ala wa testi. Uma ka mai ki fouia inga wakoa. A ka fika kui o ke le kausanga e ngofo e ase ka mo fo ko a mo se ka longa pa kwai kinga inga la veo ngis pe o le mea ki fie le pio ringa le coach le we ngi la inga ia o maka mo fongi ia la ve mai la ia e o la o confident foi la ko ia mo ka kongu le yo i ka alo Ia fa kai mo ka ko me ia kui ka penganga fo yo le Olympics me ke ko fiku le la amaka por verso nei ia tu la La solo fulima la skofi le na sau ia la solo el kako au Toleafoa ia tu langi na mo pe ia falling mai wai pe ia e mo nga fai ia le sevens ka longa o ngai kele ka longa ali ka la ia le Olympics ia le falling mai le ka mo ka ko mo skali ia ole ia ali fai ska fam kalanga ia mo muanga muri aku ia fam yang ale ka ko por kalame sports no ia murianga ia me se fo ia alon fa na ola ka sinyo ile yo al ke mo le qualify ka ko au se ka ko le ka alo mo se pinge i le Olympics ia a ka lo Olympics ko mo volunga le menga ka mo volunga ia pa wal ko kuanga ia ko manga murianga ma le au ato ia wangi whakamala ka kongu fo ngau ka pengal ma fa faul kingo male nganga i kulanga me o ko masangi fo i kalong e o whakamala ia alo fo mfa ngau ko wala winga au ngi se me fala la ve ko wo ko ke finga polar ko nga pingi o la langol pingi ia mo se pingi ngau nganga o Samo a ko mal ka po inga Samo ia me se fo ia le sportsal no o la so fingalo ia Yo ke loa e taua telele le Olympics mo ka ko kam ka alo kai ko fiku nanga mangku foi le wo ka ke wo ka ko au le World Series ka sana le no winga la a umalo le Olympics e umai lo ima makama ia so ka wala inga ia mo se result foi ngale inga failo ke le ia ka linga kama isi foi ngale i me ku aku e ko mo si fa me mo al ke mirania focus mole Aumua ia wai masangi foi uso i kulanga o kalonga ia sulima i o kakalngo foi o fiku i la ngona foi ma ka penganga elenga ko foi onga o alo foi fa nga usa ongi aku i vaso ngi kalonga la so fingalo ia ma sam kalanga foi mas fo kuanga foi mas ko lalo mas fa mangianga ave i sakako au Aumua ia silafia foi Samoa mas foi ko la forma tuilangi Os kai mo mungi wo os kai ko fiko Samoa le Olimpika o le kai miringi fanga le malo yo aka alu aka ke oki yo oki ya yo yo ile ko ye se me o foi mai sua a wangi ka ko mai foi mai if anga yo ile ko ye singa me se anga po fa o le makloka sa asul wa ka fia pingi au lo asul yo okay lo fa foi la ya ko le fo ma siaka ya nga lo mo kalonga ya di mungi na pingi ya fa maria ko arka ka wa ke le lo fo ko nga lo fa yo le fiku le ko kalonga ya ngala ese me Aumua ka wa lo mo ya fa ma ya ko wa ya ka foi la le nga ka ko fiku au kalo la masa au fusu la ia o akulo ia fa mongi akule sports Talanoa i au kalo la masa mo Olimpika yo ke ali kon o ia ma yo o a waka okay la ku so le o ki le o kinga yo la ka ke o ki mo ka ka lo ka ku yo se ka ko nga fa mongi nga mas fa malu si au i ka ko nga ka ko fiku au kalo la masa si yo au fusu yo au basketball ia male au voli la o pike ri se o ka mo po le ngalu ri ko le fo i pe au fa no lo join au voli e pole i fa me le beach volleyball kama mo e fa mo ia so
Ia, o sa io e ua ke roto fua e Ia nga, Ninga ia me o loko leanga esen manga ia. Ia fa malo aku so, fa kai mole nga foi mo fam kalanga me se foi felo inga male uso ia. Me manave a Leo Falnico, molia kolo fa anga foi leuso, ia sa foi ia saso maskemi, ia felo ia con voi felo i Samoa. Ile ka ko selo ko sanga ya el ka kom ka upule mulmuli el ka ua ya Aumua ma Tuilagi o se o sem ka upum ko i ka bokin ka ngo ya lenga ka i lalangi ya me sangi sila mal pasi ka foi o ka upule ya hari savia finga e fai o mai Tuilagi Sole. Ole makapum le, man, ole history me. Tilo foi failo foi I ka kwangu mo se kaeo. Le kaeo fo ai lunga ko mo se me va pe. Le was Saule #1 player in the world. Sengi mole team Moana Pacifica. So for me ke le ame impact ai le me. Why? Le lawa for me the sunga savai Michael Jones le was legitimize ai le Moana Pacifica. No winga la ele kaua I kembila a le lawa ma ko kaua kembila. Very important for Pacific people. Aumua I sau finangalo me le ya Adisa Vea. Ia, o te msano se pese e whate ia I hoi la langi ma tangata ma sia o ia New Zealand ke le hoi tano. Ia o whapea u ia ai le ua e leo Moana Pacifica a man Samoa. Ia ale a tūlanga na. Se fo ta ua tūlanga le ua whai se usavea wa e le fo la o mangaku. Maka e mawhai na se kamafonga ne ka alo le man Samoa ia pokonga po fiki ale ka alo le Moana Pacifica o ma switchanga o se au au ia ale Hurricanes, Crusaders mo tūna pena ole pe wonga le kulanga langa le pe vola au kikilo koi ole mawhaina le New Zealand nga alau le me whapea wa sa le ia o lai pokonga New Zealand pe dola pio I le loko ka kouku kunga ngana koia mani Moana Pacifica ia wale wo saka koranga struggle le Moana Pacifica kulanga me kau se lengi tūna pena ia te msalo o le kelango ngale ngongo kainga o kamane ile yo le faya mene ia ngongo kainga funga le ko ia fo ia ka alo mo Samoa ia tūna pena ia le ua maka ko ina ile Moana Pacifica ia pe ia o fai unga to ia nai e fai e savia ia o le mafai foi unga fa mako mai le New Zealand ia me fa pe ole wa istulanga ele anga fai sisi player ola oficilinga anga fai sisi tamtalo makai mafai e New Zealand kana ko fai ia la o ke lo ia o mo Tuilagi o le manga ia o fai unga fai savea a con voi sa le ia se kai au fofu o suia foi savea ia kilo la langi me sangi sila I players al Pacifica mala ko ngai wa au sia le mawalunga la kapilo black ia o #1 player la #1 in the world. ia eu mangi sila me ai e kalkong ia le kaimia a fai al kaimia le tua o ia ma fa le fo yalo o Samoa e mailanga ka kua ngai le au le Moana Pacifica wa o ia stepping stones le mole mang Samoa ia mana kalitahi ma au fa penga al me pe sil fin ka wal kilo o le mil kingo ai o alo fo na fa nga ola va ai awai o me ai pipi il kanga kalle ke le ko fo va ngai ya ari ko kele o ko Mikel Moana fa pe sorry e fa ngai kolengi so le malos kolengi ma folo ko ia me fai ro moro fo e mul kai I me le e lo o me la ia fai kanga ka o mo lunga il kulang ai me se fo la ka o mingi au mo ma Tuilagi e fea lai foi ma lau ole la kule le poa le al Moana Pacifica o nga kula vo ari hello ia ke ma kam pato la ko ma ka ai ngal pam kalanga o le manga ia ni se skala fia ke langa skaka fa pe e lifi ai mo me o level uma ka me sa kam ka lo ai me se foi ma coaches ia I le fenga ia fa long ia ma board members ngai mo si ia sa ole e ke lo foi
e kere foi makaka ya ko le la suila ko kapoinga. Yeah. Le la kapua I lo I Amoana. I can see mo memberships so makanga si ilunga memberships le Amoana. So e ke le la influence this kind of player. Kuinga kanga ngi fa penge kongole o. So wa you know, kolo pulo ya adi. Michelle Kimbingi o ile number 1 player o ia foi All Blacks. Le la sauila lo I kom fai e lifia ku ia kam ka lo ia. Ke lo foi. Kaf mai ke le ka o inga langa whakokua. Langa ma me se foi ianga makua fa mai o me lo ke fai I mankua I ngaruenga o makua men ka kalwa lima whakolima. E rara so mga ku inga ku langa ko le fo langa o ke lo o ale faith man ya so la. Ta le tulangi me se vai au mo fa ponga Samoa. E ko molikele ko alfa kai I le alo ngi ala tunu ya ari. E mo fuinga moli al fa kai yong kua me sa lia tulangi pe me sa fel ka fa kulima man fa ka ua ka ko Samoa ole yalo foi fa nga au sia mo lunga le talonga nga ruenga so seme wa kel kong fo e foi ia kalangoa male na ku la longa I ma ku ari le wo fa unga ngi wa kel kong pengo sango o ari ma lo si kele lo e o foi kalangoa mai e le lei o ma fa mo mo le tua o le kungu o le ainga o le mafu anga fo nga lo foi mai le o le mon e fa fenga e saule na pa wala lo langi ka alo au e na pa wan mai lalo ia ai ele menga kilo ia kilo ko ave sanga ka kua il Pacifica o ia maka koi I menga ko punga mai ngo kwa sen mang yo le me o Mane te tulanga na moni leila va ya al siri na tawa. Ya ole fa maoni na va na ia loto morona finangalo we e fa pe hole a meo o si onisi tangata o la ia la fa u alanga e va kelen kala o kamale e ringa ka poila le saule alanga ia kana ko fia mo se va ngo mo samo ya ke misalo ai longa e ka u nga mo mikinga ale tulanga siri ngo ngo fa ngo e le oi lo ngi si me ko nga le nga lu se sa ve ma le hurricane ta ke musula ke le rope o si le fier tulanga ole e le se kulanga le lenga lu se ia ta ve ole me tonu ama me sao ana la vanga lu se sa ve e le fia ia Toleafoa masiaka langa o pai mai aku kapua I ole hurricane ya la Gamau lo le kala sa vea o le Saporas number 1 ia le hurricane. Mai o le aila. O ke le mea konguanga ngani ngā lusi sa vea. Rauni e kourua. Ko le forma... Sa o le lo san ranga. Masiaka. Ioi. Mai sa vea, ia. Mea konguanga. Le ala waringa sa o le I le moana Pacific. Ioi. Ia leu fa fonga Samoa. Tuilangi, ia. Ele kai me ngalo nga ingu fola au. Ma sa wala ia fam kalanga fa pe. Pe foi le pe wa. Le umi le mo foi o ska. Ia por que lo kuper mela o mau ngalo ka u ma pe u fai mai fa pe ma mai fam kalanga fa pe ngai ka. Lo sola yo. Ia malo o no fa so ia fa tai foi lo so ya tu la ngai kal kong foi wa mai ia ka ko por kalame. Il ne yaso il fa fonga mai foi Samoa ia ona sau foi il va so fo na tongo o mai foi o fa ki mai o ko foi mai foi fangol fa nga malanga le uso ya siat ia ka ko kal ngoi fula ia o maka Olympics ia ke ko fiku mo fai un o kalonga il ngiva yaso ia a maka foi ia fu fangol lava yaso fo ia mo nei taimi ia tulangi Fai se fam kalanga fa ko la kungu mala ko ka po inga mal mai mo mai foi ka ko po kala mengia fia. Ia faftai ia lo fionga Toleafoa me se foi Aumua. Ia faftai foi men ngai avango fa aulo Paula vale me ia tiliona tato tapua I mai tato au man tuol tato kai ko fiku ai me se foi ia le tai au fo nei wa
Sengei le number 1 player. Ei. Nga sa ngoa ia. Ei, se mas ka potaki nga. Aumua. Alo si e si kamba e kua mai ia. Okay, loa ia kamba o fita ma ngani no mapi ia o foi ma ia kamba o wichi maunga pe a ngoa. Okay, loa as ka va pe la kiringa fio mai isi ka kam ka alo ia me ia si e runga ka ngaka. O le nga la verna ai fafka ia mo ngia ngo telefone. Aumua. Ya, after malo la foi a lo afionga le a malo si honia so pusa marka pokalami. Ai faftai Toleafoa enti Aiolupo. O pamanguia foi a se uso la o que vai com o fulang moanga nga kilo o fafikai. Ngaua yoi. Mas que loko ka u ku le pusa nga o la fo ku nga ya. Ka ku bongo i lo nga kasi pulo ka. Awa sa o le leia o funga uro o foi. Ia. O fuanga kiru o. Fa ko fale ku kula bango le vola ko kongi mayangi me makui kui la umal ka ko pokalan. Ai fa mole pokalami. Fa kai foi le fa fon ka poi foi Samoa ia ka ko firo ai foi vai as foi le rofa malanga le tu so foi mo monia. Ia na Samoa to fa fon mai ia o mai a foi ta to pokalami la foi sto fa fon ma mai foi se ngana o le tau tangata foi ia malua fale to finalo ana no te ingala vai a sports no tatu no fa so foi unha foi o talonga fa fenga i alom fa na o Samoa e mal Pacific i tui e fio Leolahi ia mo nei taimi e fata fa se foi na Samoa Se fua. Tupe whamamoni Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whamatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo avano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o lau ba anga mo tupe wha mo boli Samoa.
e wawetau ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us. The pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maingere Town Centre, the heart of South Auckland. There's no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.